Penjam yang presiden, lecture sempat lama. Lah penjam yang presiden sangat tahu. Thank you. Kami nanti pakai kerja ikut jom. Kaya ikut bawa Malay, kereta api, memang tahu lah job. Kaya kerja kuat jom pi. Kakun kerja suku kerja ngah, bapak apa nadu macam ni lah kami deh pelok nadu ada cakap berapa ni dalam langsung, jom dulu example buat ada example. Teh ngila ada video yang kejinglong jingman ke bah, bapak apa beliau ubas ngurit, ubas ngap yang jingkran ni baik. Pada kini campaign election bagi lek keleng-keleng ruk ngideh hikai kum ngaong hikai kum hikai kena skol, lek meeting hangta, nangta dadep sadisya, dadep sa lek meeting biang dadep sebamja, isusu beliau ubas ngap yang baik. Nak kalian jom ngarung ladap keren, ladap hijau, yang kena election, naik apa assembly, ladap hijau nak sorkar, bida ban keren isu jom kejai pendiriu. Kami kini ke roster polisi ke bangsa adu benda, dari reservation polisi, bangsa benda, ingin bau nil jom ni layu Malaysia benda kade, dia ban keren apa assembly, namar kade, benda yang kejai pendiriu berkuai, kami kini kalah, yo kami macam jom ikut kasih, ladap hijau nak sorkar, ladap ke sorkar, kami kepala TV kawang noru, ban keren baik ya ka mat ka ba ni kum bidang sayang ni kuai bo baba apa pun keren apa asam Nalor kata sakit ipat ki isu ke bah Ahmad jom kerja pendiri buat si. ke isu ke bah Ahmad kumang ala chat alap ya election kalau ngumne ngila song su ba ya ka blok apa sayang lihat dapdan tengi kami nanti bala kudu bangin beli kala kalenti ya kipai ba kebadan apa sayang kham tami ki kon samla ki bidang ha pakerdan bagi next school pun bagi pap school no si jangkor ni kuai bala long ke bala ban keren ban pan lem kade gawe ka thong ka Ahmad ban wara no ya kerja MP school apa sayang konsentrasi